米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。比哈格隆多那巴鲁佐安努高瓦斯阿米特马多马阿马安，凡事遵行上主的心意。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以大能enam ksafau atsifang siwa atusir suarsa utam tauko misa haraka ai to halalan no tireng nikaurira utapangko mikritai to rakat no wa ai ningra saan 策划在人，但上主导引你的脚步。箴言16章9节。Sarikakaau o midifetay kita o misa Kristo ay to pinangan ato falujuan no tireng tangasa itulas no urip to sakafanaaw ita ami haklong to nafalujuan no kawas a mitlemak to maamaan ato sakatsaaw bidias to lalan no kawas ko urip ita hanan ita ko lemak ta ucipucay ko pitier ita to tapang。我们基督徒终其一生都在锻炼自己的心智，让我们能够在凡事上顺服上主的心意，使我们的人生不至于偏离上主的道路。这样做才能显出信仰的价值。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，那奈马拉里基索阿米巴拉多法鲁佐阿古。to sakatsaaw pitahlias ako to itzer no tireng ami lemak to maamaan. Nika sarutsuren ako kufalutsa ami tier i tiswanan. Ta palalanen iso ko rarakaten no urip ako. 上主啊，愿你时时提醒我，让我无论做什么，不是凭着自己的力量，而是忠心信靠你。你就会指引我人生的方向。Pakai ni i taramaan nay ang nganutapang ci Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。